ole thir tu zong zong te ama sain chi bai vek ole tun tu ma chuan Remembrance Day Poppy Day ti thu kan ngai thau do ni engwangin nge EPL footballer te hian an korma Poppy pangpar lem chuang an hak thin Remembrance Day Poppy Day ti bok hi indo pui pakhat na top hun November ni som pakhat sangkha zakwa som pariat atang khan khain dona sipai thi ta hriat reng na le sunna tan an mang tana hei hi Remembrance Day Poppy Day an vuani indo na kha kum sangkha zakwa som pariat chomadar som pakhat ni som pakhat le tha som pakhata tak to pa ngai ani anu joni som ni pariat sangkha zakwa som pakwa a inrem na thuthlung Treaty of Versailles ziani Poppy Day ti te Remembrance Poppy ti te soi ani bokani hemi tam Poppy pangparan man hi lekha le plastika siam chopani indo pui pakhat na hla in Flanders Field ti hla Canadian sipai Dr. John McCrean achian pa indona thi hriat rengna tan meni ko sangkha zakwa som panga khan aphua he hla hian Belgium rama Flanders phaizola sipai indona thi te phumna chuan Poppy moi taka parvul chuk ti thu oma kum sangkha zakwa som nia National American Legion chuan Poppy pangpar hi official symbol of remembrance atan apomani British Remembrance Day Poppy Day chu November ni som pakhat sangkha zakwa som ni pakhat atanga man tanania heni hi Commonwealth ramtam berpoin an manga India rama po War Memorial Kohima Imphal Delhi le dangtea ursun taka man thinani Poppy appeal United Kingdom a chuan the Royal British Legion RBL bultumin chanpuina sum charity fund khonna tan Poppy pangpar le dangte hi rampum puya thal thinania heta tangan sum mu tlingkhom hi British Armed Forces lo tang to indona no pui fanau thi san chomdol na tan le antu le fa rethei zual big dom ka na tan le tuna sipai tang mek te jinga har satna tok liam pui tura wanga ram tui lei lawa omte an thi san no pui fanau te tan pui na tan le thil dang van tlang tan atangka ya man thinani EPL le Poppy appeal English Premier League top flight team somni te hian kumsani som pahnia tangkhan team zong ten Poppy appeal jersey an hak kumania Leicester City Football Cup hi ahama saber ni in kumsani pathuma tangin an hatanani hemi nu hian EPL football top flight team te chuan anin ti mu chowa sang hi pako kumphei chuan Manchester United Liverpool ti lo chuan an ha vek to a kumsani som pani kumatang khan EPL team somni chuan November thabula tang November ni som pakhat thleng Poppy pangpar chuan na kor hi an ha thina ni kumin hi no pui pani na top kumsum sari panga na ni wangin abik taka duan special edition shirt Poppy pangpar embroidery chuang hi October ni som thuma tanga November ni ni le November ni sari card top in khelate players le match official 10 an hang engwange the Royal British Legion te charity sum tuak na zinga English Premier League top flight team somni te tan telna rem chang takani heng football player te kor hak hi in khelzo nuwa player zong ten an kor haka an mingan ziak saina chu Royal British Legion kota lanin anni hian van tlang lei turin November tanga December chung hian anni lam le thinani Poppy kor hadu lo kumsani som pariat khan Manchester City player Nemanja Matic chuan Poppy lem chuang kor hi achan soi lowin a hadu lova achan ni thei om chu kumsang kha zakwa som kwa a anram Serbia boina khan British telwang ani thei Republic of Ireland player James McLean hian kumsang ni som pani kum khan Sunderland player ani lain a hadu lo boka achan chu kumsang kha zakwa som sari pani khan Irish mi pui lung oilo na lan tira kongzo British Army 10 rau thom keng lo mi somni pariat lai an ka lum du lo uzia en tirna niya khani kha Bloody Sunday anti EPL jersey tanga sumhu Claire Rockcliffe Director of Fundraising Royal British Legion chuan English Premier League team te korli lam na tang hian euro 2.3 million amu to thu asoine sang hi somni Poppy appeal kumdang angin
popi api la tan sum tu khi COVID-19 na wangin na rem don lova heng supermarket ate hian lei thein na omani Aldi, Asda, Morrison, Tesco, Sainsbury heng ba ka hian online mangin tranpui na hi pek thei ni bokani kumin hian annual popi appeal chu October ni som thum khan an tran to Armistice Day November ni som pakhat thleng ani yang tranpui na sum charity fund to na tur hian voluntary collector hi kumtin mi singli zet anin pethina kumin ro hi chuan kumdang anga heng volunteer te chet vel hi arem chang don lawani ni kumsang ni som pakwa a popi apila sum tu na tan an thil zor kha hetiang hi ne paper popi million somli petals million nga wet and spray nuai khat popi cross nuai sari singa ten ne kumsang ni som pariat khan popi apila tang hian euro million somnga pakhat suman mu chuak ani ni kumsang ni som pakwa khan euro million somnga ayatlem lo mu chuan tum tho Claro Cliff hian soyene euro million somnga hi India poisa kor sa thum somnga pali tlokpui velani like a bird on a tree I'm just sitting here